Ovo je bokvica, ovo je izbrahana kunica, ovo je žara, brao sam je, bride mi prsti. Ovo je prela, gore ima pakla 750 grama rujevine i metnem i prostatu liječi. Ubrege liječi, sve liječi. Ja vidi, eno tamo je ruža, eno je ružne. Eno, imaju i ružne. Kad barem snimam, da snimim barem sve. Ovo je cvijeća lijepa. Bacikla. Bicikla. Evo jabuke. Evo tamo svega ima ispred. Evo i mošmare drugi puta. Ove su krupne. Eno čovjek nosi poštar pismo. Eno poštar nosi pismo. Eno poštar nosi pismo. Ha? Evo i mene. Evo malo i ja da se slikam. Da se ja slikovavam malo. Eno čovjek ostavi pismo. Vidi ovi. Eto.